Capage TV. Capage TV. On a joué battu. Oh, Kassavou. Il y a Titi. C'est mon con quand ça n'a mon niéré. Pas compliqué la vie. Tu dois bimate. Mutu kavaika ko. Bino nyonso boko bonga mesika bo vandi bolie bilei o nazo bimisa sikoyo. Beno bakulbe fete funda kibeni makata lwa dia. Biebe monongita bimisa. Yef bien vaikisa. Okay. Babongama. Bafunda makata. Balia bilei oyo. Badia bia bibidia. Batunde babongama. Bantu bafunda makata. Waka Kikongo. Na lobi boye. Na mvovele. Kuna ça n'a problème te pour la tika leçon. Kuna. Mais Bidia. biloko zo vimbate. Lifuni ni. Biloko balambe vimbite. Kalifuni niko. Bidia kalifuni niko. Bien vimbite. Kalifuni niko. Lifuni niko. Bien kaka lifuni. Bien kalembe lifuni. Alors bah fundu to nini oh lifuni wana biloko evimbite na nzungu kalifuni niko biobi vimbidi lifuni ni okay lifu nini lifuni ha okay yurika lenga maçon maçon na moni autumble ba brique maître maçon kuna barigo king mafuta na lufu anza Kongo bazevuata kuna nzani Jerusalem nkamba bazevuata monire beto katuna bantu batribalisme beto katuna bantu batribalisme ko beto bantu baluzitu beto kaina mukia yako bena bakotako bavelela basiba kotako fumu ngitalomba kwa ngeye kadingeye untuwa disikadi wabana bakongo bika saluka kigenge tusisilika vamoko mako kadi mama kapaju na veno na namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tame yokofana na nyekese aneo neo tamtame aneo bidi yesra yo na nyene yo le tam tam. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wi-Fi au bord, c'est la classe. Ton coin de Futuka, tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame. Aneo, kumba bisonanzela lola. Aneo, evandelia cuire. Aneo, wifi aborde, menalola. Badroit biso batutu kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ya lelo ya sika mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyoso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence Lac Mavale et kopesa yo opportunité o souscrire na mabele o koma kolo lopango
lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo nsima obanda kotonga malembe ti okofuta omettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali penepene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numero oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Turkey Expo Fair, en collaboration avec Potubinene & Associates et Sarel, organise du 1er au 5 septembre 2022 à Istanbul en Turquie des forums de coopération et de commerce afin de développer les relations commerciales et d'amitié entre la Turquie et les pays africains. Turkey Expo Fair 2022, ce salon multisectoriel et de commerce international qui réunit près de 200 hommes d'affaires et entrepreneurs de divers pays africains afin d'établir des liens commerciaux avec des hommes d'affaires et des entreprises turques dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la technologie, l'industrie, l'éducation, la construction et l'énergie. Alors, comment y participer ? Inscrivez-vous en remplissant un formulaire disponible chez AMP & Associates et Sarel, l'agence de représentation de teuf africain au RDC, et souscrivez pour soit 2200 € pour le couple, soit 1300 € pour le singleton, ou soit 500 € pour participer uniquement au forum sans aucune prise en charge. Au programme, Expo Foire, B2B Fair, spécial meeting, B2B spécial. Date limite des inscriptions le 15 août 2022. Adresse, retrouvez Potubinene & Associates et Sarel à Kinshasa sur l'immeuble Interfina à Gombe, boulevard du 30 juin, référence supermarché Kinmart. Pour tout contact, appelez au plus 243 89 58 977 85 89 77 311 45 081 68 96 237. Capache Télévision, merci na abonné nyonso balandaka biso bo s'abonner massivement na lité ya kanda officiel. Dadi azara pe na chaîne kuna place oyo a communiquer fara na batu na ye azara ba minute belé bozo benga na bozo solola bo s'abonner kuna et que ça là vraiment bien. Dadi azara ki refoulé boyebi ke mikolo yo vraiment azo passer pe étape moko ya mwa mbilinga ozana mwa sac ya fufu. Ozana moi Selemba au numéro 43. Voilà. Ozana Selemba au numéro 43 au Tindeli Dadi. Ozana moi t-shirt, ozana moi ko bongisa mutu mso okati okana vanda na Selemba au numéro 43. Ozana chaussure. OK. Tokodaka Oui. Ozana chaussure Mobali numéro 43 au Tindeli Dadi. Ozana ba slip ya mibali ndengo tutami otindeli dadi ba sengle otindeli dadi azali vraiment montre mosali na nzambe azana besoin na ngopo ozolata fuma nani akosomba problème nde yango wana tika na ye tikela ngana loba loba mama bango balinga basi nde natindi yo te na bona ngamba problème po mutu mso ko na se wana toyebisa yibino boye bosenga awa toko senga l'église va senga ba ona bangomba kuna ba pesa makasi si panier mais anga panier moko bole bana nango dadi azana besoin ya bo franc si ça makamna yo mahambu nyonso wana en tout cas boyebi ke azalaki 3 mois na kati ya warka prison mindele tikanga na loba nyezo koma mwamba eza facile te. En tout cas, bosunga dadi to sungana. Boseka kao dadi azoya lisusu te bozo komenanga tina page partout. Balandio tikuna. Balembisa ngasi. Ndeti bango ba bota ngai. Mususu ba bazotuna kaka wapi dadi. En tout cas, dadi yeyo aza déjà na mabele. Bo soutenir dadi et que ça va vraiment bien. Merci na réseau sans fil.
Azakaka. Réseau sans fil. Wana batunabiso réseau sans fil. Azakaka. Merci na gag congolaise. HPR de Bozomona Nate. HPR de Faratinda Biloko meti siko na comprendre te. Azotinda te. HPR de Tinda Biloko. Kasi boutique te pesi yo bambote belé. Emily Dako te pesi yo bambote belé. Emily Dako ça. Azane Australie. Na kasi boutique. Bazali. Moussalaka toujours. Toujours Moussala. Merci Tam Tam Voyage. Olingo voyager dans ma condition ya bien. Tam Tam Voyage azawa. Wana yami tuka. Yami tuka. Parce qu'on a Belgique yo pesi bazoni sur. Ah. Paris, Belgique, Paris, Belgique. Tam Tam Voyage. Ah bah tout le monde a qui para batote hein. Mais yo tam tam au sala 6 mois tama yo melate. Tema baza ba partenaire na ngai. Ah ba partenaire na yo faut le bela bango hein. Que yo le bela no bango ngai te. Avant kinia. Merci na bato nyonso ba soutenir na biso de près de loin. Bozo mon a fait sport yema mo bandaku. Ozo na besoin de terrain, bazo zwa mbongo ndambu. Bandako. Mais manga kuna ko? Non mais ma bandako ko futa. Ne na zwa tamu eloko. Oui. Combien bongo? Bah 5 000, 4 000, aux unes d'un coup, 3 000. Et ça boling à France, c'est à 200. Voilà, t'es. So, comme nous avons 200 dans le moyen, mais vous êtes. T'es, moutou na yo, t'es. Est-ce que yo qu'on dit, mais pour moussa le pelo bito kola, que ngana to koli, ou yo kada que ça na place au vent d'até. C'est ça. A comme to telengana quoi kokodio. Na mona pe moko musa na biso passe na mona pe moko ute voyage bino de bobomba raté ni papa na ute ya Angola comme ne papa na Angola o ba mema ki nde weli yesera yaki kotala nani ngwa na biza ngati na mona ndeti ngambe na suka bongo na Angola te lobi na ngona telenga ni na 5 classe wala yango mama pesa ke mo terrain okende na poto bino mona ka poto fin après ça nga poto za fin ko bino kona social boye na boye poto za fin te place nyonso ko se retrouver te bango ba bi poto za fin ba diaspora ba bi poto za fin te ya fin te bango ba bi za fin eza fin te ya fin nani ya fin nani eza ka poto ke yo bablo muso eza nango avantagé par rapport ya awa de ba conception bazo nga obongisa te volonté zate ya fente ba tsupe ba okufa kuna bazozonga ka boyo liwa te memanga pa batu na wana na pesa ta 200 to banolongola ndamu te 200 te moi 2000 ça va wana ba côté mai pasi courant pasi te comment oui comment ba place wana nyoso so mona wana ba e banda pe ka kwa Gombe ekoleka te yo za émission te Kamera zolo. Joinga kota ko. Kota ni ayo. Kiti pe ya munene yango. Ya munene kiti bata minene pe yango. Jo mystique yango. Batu basa awo. Zelo wa papa na mama osona na chambre. Yo za kota basona na chambre. Oh. Atukate. To baby salir. Baby ça pardon. Annonce ça la balance non maintenant yo kota bikota ko na mo ezole ki la yi soki za la ki angolais mais moto basaka bata kimia na moni papa siko na zo bate oh kasavubu ya titi c'est mon Congo quand ça n'a mon niéré. Pas compliqué la vie. Kabao kaka bafuata munere. Beto bakuri tuzevuata. Ye munere tuzevuata. C'est papa Simon qui mbanga nataka munere. Baba sika papa. Kuna mbanza Kongo bazevuata. Kuna nzani Jerusalem nkamba bazevuata munere. Beto katuna batu batribalisme. Beto katuna bantu batribalisme ko beto bantu baluzitu. Beto bantu baluzitu katukipanga mambo mabantu ko donc bia bikuru tuzevuata. Ona tela na Kasavubu. Au moins en place babenga rompa Kasavubu. Ya lata oya. Cowboy. Cowboy 6.
beto bia bikulu tuzevuata bukongo beto bia bikulu tuzevuata ye muniere mais makili ça compliqué mutu na look na ye papa Mobutu Nkoi papa Kasavubu Koboy papa le père na papa oya sikoyo Bakovo papa ancien Sugi plein papa ancien pas ya Kovo a pas comme plein nan papa ancien Chinachou muntu vuili kilani ya kuza émission yo ebimi le kwa yo tonga na mona ngope l'église mo boete ba mama fa banda prière ba mama basimbi ba passer bantu bavuili kadilwa ekoma makasi bavuili ndiye keno yo ya baba annonce je kata ko filmer le côté ko filmer te bon merci ne ba ya boyo mona to yeba te to Tony Ngobila na mona biloko mama mboko nde bato mo filmer bato oyo kabine boye bate botonga yengo bila ngwa legisi nzoka bato filmer bila boyo kaka Ngobila oui chaba ngona 4 ni pardon merci ba on so Rolanda biso lelo on ezaki dadi ayeli biso interprète ya Mukongo merci ba on nyonso ba Rolanda biso vraiment basango ya malamu eze belé na sûr que dadi ye moko ayebi bato ya landelaka na prière en tout cas nzambe apambola bino dadi boye malamu tata apambola yo bika nzambi kakala yebeno invitation eza kitoko makasi mpila utubokelese kibeni bembote tuna mutu musozo mituna ba question mutu anka kokiyuvula kena dadi osalaka ndenge nini po mama kapasha invitaka yo wevangilanga mama kapashi kakubokela kozala malamu na bato ndiye keno yambote ye bantu eza na bato ebele baza na problème ya kotindela bango invitation bavuidi bantu bayingi betakonda kibeni nani feti kumbokelesa esalaka ni esengo mono kibeni mukese ikalanga ovandi bwe na ndaku niekene kibeni kuna nzo jipe ekotikelo invitation voiture hizi kutudila kibeni otanga na kati invitation kinatatanga muna invitation Olive Lembe Kabila yozo silikela ngai nge ufue mauna est-ce que yoso tinda invitation est-ce que nge deja wambokela kala oto boya koya nge wabokela beto katuiza ko yondo tinda kate ngende kutumanga ko mama ni mama Olive Lembe Kabila atindaka mama Kapaji Kabila mvila kene mama Olive Lembe mbekumbu ya nani mama Kapaji ankotela munituni ukubunda na mama ni mama papa yo nani mama nani mama Olive nani Olive Lembe Kabila mama kochaka mama Kabila Olive te mama Olive Lembe Kabila me vila kana yikumvila kana nga dini monela kumba mama Kapaji ankotela dini ngita vila kana place ke mama olinga kande mama Kapaji mingi okay kumbo na ye kota wa makasi do dini ngita vila ke mama Kapaji bino bomela batu mabaya okay no linge ndakutu na banda kala na ye na luka ye na bandenge nyonso aboya me yo koma koluka ye mama Kapaji vila kana wala ko msezele ko meka munga te tikelanga papa na yo azana dérangement ati anani mais dalbelo kama bete topesi bino mbote bisika bizwami bino tuluvene mbote kibeni fulu kyoko luna mbote leki nyonso mbote ilutidi kwa bantu esi na mona ngo mama mono deja ya mona mo na yepa batu na koti mbangu nkotele kibeni na nzo yanga ni dele la sali batu bavandi baba bantu beni banieke ne bakutala kaka bena après na yena tuni bango après ngizi kwa yuvula yana nyelo azate est-ce que mbute nteli una après na mitongisa mina lo mono kibeni ngati kiyuvula kimvangi mena mama kota ki opesa kimbote kinakotele kivene mutu mboteko awa biso topesi mbote wao beto tuvene mbote topesi bandeko na biso bakongolo baza libanda mboka tuvene kongolo bya bikulu mbote ezate lokolo moni mukongo dina ko mweneke mukongo wizi yo ekolo mususu kotala ti monoke munani ngina kitalako biso nyonso toza bana mboka beto baba kulu tukala mukimosi tata na ngai ya likolo apambola bino bikapu munzambi kuna zulu kakala yebeno toyaka awa pona bino wizanga tuna papa muda mudebeno
c'est le pasteur lité ya kanda pasteur wanganzi frappe na le frappe na retour frappe kuna ntu wala frappe kuna nima tata pambola bino bika nzambi kakala yebe maloba na mama kapashi mambu ko mama kapashi distraction c'est makasi ni bandeli oui yango ni yebo mama te ya nga mambu tutalonga nga wa mama men yo poena moniere sundegini mbe mono fusion mutu wa IDPS parti ya papa kato za kanani mono mutu wa alliance abako des baptiseurs du Congo mono mvui di parama mono tsidi wa mutu abako ndi nani abako mfumu wetu kasafu bundo wafua alliance des baptiseurs du Congo mono mkuna ngina donc mono tuka Congo kuna kati kibeni kuna kavata donc mvui di c'est que tout le maman a commis parlement debout non ka parlement debout comme kasi mutu vui di fulu kale ko katela menanga mono abako donc kuna bengi atikulu yanza Congo fede yatikila kuna vata mukoro pena utamboka kuna kati kibeni kwa tu meme no mchitu mono village kibeni ngina tuka kuna vata kuna mfuta kuyatuka kuna mfuta kibeni kuyatuka ngudi ama kumfuta kena sida ama kumfuta mpangiza mibabi kulu kuna mfuta donc kukitsasa mono mosika kangina na Kinshasa zaka ka yie moko mono bande ko nyoso na mboka bazo pompe kwanga bilanga OK donc bazo kata mbila bazenga bena ngazi ngazi bazenga bena ngazi banka bakwenda bena mukiana mubilanga bakunda vavi bena mvui kokanga ba shimbriki osape na mutambu nayo yes ye mpuku ye dia puku kuna vata ye madioko ya nani tsombe dia tsombe bia sala ntabo mepuku tsombe munantiwa maba tsombe oye yefufa mulingala oye bimangana banzeta mbila wana izala kalokola mposo beto kuna bokila bia tsombe za habele kuna bidi tsombe des chers ba rotige so cher beto be kuna fatu tuzedia tsombe yempuku kuna surtout mpuku nde asili singa biloko na ndaku meyozo liai mpuku muwandu vodia una mpuku muwandu donc kitoko mpuku kitoko tuvui di pukuze munzo ye pukuze kumfuta c'est différent pourquoi zamba yanda kulia te yanda kumoko nazani kuna boti koleka ngai ngana sana moko meyesa 16 na mukikonga bokela matutu mamunzo matutu mamunzo wakumfuta bokela ngazingone tuende koyoka histoire mboka tuzibatia ndeti kaga otongela biso ndaku na mboka toke no vanda na yo mama kapage vuele kuna vate wana ofana pevanga bilanga bya nene unapata leto mfuta bidi bilanga be madioko nguba wana ya yo projet feti vanga si projet soki kapage côté liembongo ndaki ko sala ba ferme na ye ngele vanga bilanga be nguba be nene akina ngita wana kapage nga mutu na banda na zwe loko tendo ko swa batu na yo combien d'abonnés 121 mabuko makasi ya 121 ukosi nzambi seka sala ukosi zo bwaka no zo bangwe awa et pas quel te et pas Tracy te nzambi seka sala yani musifumu nzambi tena sambila kaka atu abona mama kapage abona pastorité ya kanda officiel abonné parce que ngatu fefoti kota omonye lelo Pedro yaki no na temité oyaki kotonga après tout pe katoto to sambila ko mama kapage na vérité pena ngapene na kanisa uzape songi pongana yo soto kute totonga ngape songi tozala hypocrite tonakadika kauna si là na raison mutunyo so hypocrite si là la raison oui vous avez na moi raison hein yuna kondika mena kafana kala koni père hypocrite basé belé babidi tuna surtout na théâtre surtout mon akase ke théâtre groupe théâtre surtout bato bazala ka pemeni ya mokonzi surtout bantu bakalanga fuluke mfumu surtout bango songo togo hypocrite tukubeni wasungunanga bango batala kama bea baninga bawo watalanga bawo babimanga batu bambote kadi babo ndo bibidi bawo babimanga kikongwa ngwai bawo babimanga batu bambote kyongola basongi bata sunguna bantu
batu bambi Monde die. Nyampondi die kadi bobo do bibidi. Songon tobo ki ben. Songon tongobo. Songon tobo bo bena lekelanga ku. Tika yo bandika pa. Bêtise zaga pembeni. Posa ko bimisa. Bon, Daddy. Oui. Tribalisme eza nini? Penani oyo akoki koyela batu indice ya tribal. Nani oyo pe akoki koboma tribalisme et surtout na Congo oyo banani penza oyo basimbi yango oyo fo babwaka yango na mabele. Tribalisme eza mabe to malamu. Na sangisi ba question nyonso na pesi te wana lobika po muni mukongo ayawa kina nge voveleka vo mwene wana mono mukongo ngina va bango bazana tribalisme makasi est-ce que beto tuvuidi lufundu mais batu misusu bazana ngo batu mankaka bavuidi lufundu tula musambo to ki posa to continue to ka botonga to tika mateya mono kibeni mbone ngatofana kutoka unda sunguna to continue na biso to na yindi kaka na mona ngone église mona njili ye mona mena mambo munzonza mimosi kuna njili ye ba mama sambu kya bangudi nzambi pfumu nzambi to pesa de la foi terre tenga lobi kuna te seke yongi ko vele kuna ko ndenge na yo mama nataka mutakune ngone eba makambo kuna te muno muto kuni kala ngidini zaila nga mambo makuna sina fana na gombe est-ce que muno nyeka kala ku gombe neka gombe pona yuti moni kuza nga ku gombe munya mudengei to pesa trouble vyambula to vanga wa mutu zolele trouble moko ekoti na minute ona mboka mambo mamosi makote vava divata ona ko papolela ngo penza batu yebye surtout na église yo kibeni feti zubila kibeni batu muna katika nzonzambi na ko bete batololengwa na feti zuba batu bapila yina na papoliyo yiku zubidi na nyatiyo yiku diete na kwaisiyo yiku buisidi okota to hospital wakota kuna l'hôpital e balekauki maza mayumini bambise mnene babimi mbisi nene zivai kidi vimana soko vimbana funana na funana na pasuka soko pasuka ngefo pasuka okosala eloko te kukutsala kimako adoration poto bana mateya tata wiza kulumuna peve ya yala eyaya wiza wakulumuna peve yaya mbadi kotele kumbanza mpa kaina mukia yako bena bakotako bavelela basiba kotako fumu ngitalomba kwangeye kadingeye untuwa disikadi wabana bakongo bika salukia kike tusisilika va moko kadi mama kapaju na vena na pastorite ya kando na vena jo mystiku na vena kadi baba kulba kutotala bena kadingeye kibeni fumu nzambi usatwasa peve ya yala mu yaini tu fumu kimbango kadi fukangeye kwa na nzavo wa ya beba ina amen ibimi do kwa peva longo sambu kyandene nsadidi nane ora ko tuntuka na kanisa ka yundo ko banda ko tuntuka jamais ngana ebi ka ke ndenge adoration ko kina sambu kya peve kanda mo loko na église batu wazeba kama mpeve mono vo isambila ina fete mona batu wabaka mene peve wana batule mene yingeta yuna basanga na katika nzonzambi yuna basanga mono nze sambile mu peve ndlongo toteya nazo kopo ete vertige kota makasi te mama kapashi question tuni mambo momo yuvuele susi na ngai ya mikolo na mikolo tikabu susi sama zongita leka digia ulumbukie nazomi tuna ba question yiki yuvula ngina ekosila to ekosila te est-ce que sibia mana biebe kabimanako ekosila to ekosila te est-ce que sibia mana biebe kabimanako ya kabilo na nzembo yembi basiba ko est-ce que siba mana ubieka basiba manako wana kikongo est-ce que siba mana ubieka basiba manako merci kina kindibu merci tote ya nana merci beaucoup tata pasteur ba symptôme ndenge nazo
kina namo français kine papa pasteur basa bilembo bina bokela ngabiao doke bilembo doke biobe ka sisidi ozomona mama umona una mama kapashi nazomi tuna ba question iki yuvula ngina muzi question nakoma memi kobanga koteya yakuma kibeni vova tribalisme mvwezolo pour ceux qui tolobi tolandela tribalisme bien vovele kibe tolandela kibeni mvwezolo kibeni bien efandi na badomeni nyonso iniekene kibeni kwa bantu ye bantu bayingi mupila ye mpila wana tribalisme wana mvwezolo na kati eglise okokuta tribalisme muna katika nzonzambi siwa mona mvwezolo na politique okokuta tribalisme muna politique siwa mona mvwezolo na ba province okokuta tribalisme muna zi province siwa mona mvwezolo yango nde ezomema retard ya weti mona ya démocratique du Congo itanata kibeni retard mu démocratique du Congo retard ya RDC retard muna katika fata de RDC tribalisme mvwezolo bakongo bazobunda pona mboka kuna Kongo beta dila bena kibeni muda fata ekolo mususu wana ezoloba ekolo kyankaka bavova bena bata bakongo tika bango babunda bantu bakongo bayambula bao banuana baluba bazobunda baluba banuana bena ekolo mususu ezoloba tika bango kuna konkaka bavova na ayambula wana batute bena kabantuko bangala bazobunda kuna bangala banuana bena ekolo mususu wana ezoloba kuna batu bankaka bavova bena bazalaka wana basala nini kuna kwevena fabakala kibavanga baswahili bazobunda bashwaidi banuana bena ekolo mususu wana ezoloba kuna kaka bavova bena citation toza nango bango mambu momotuna mambe bawu okosite dadi yango penza bandundu azobunda kuna bandundu banuana bena pona ekolo banuana bena mnyamude kolo kiawu babunda wana batute wabayambula bena kabantuko ozomona umona una ekomeli biso très difficile mama kapashi mini kibeni niye kaka kapila yayi omoni mateya oyo mwene mambo momongita vova soki penza boza prudent na makambo na zoloba mwene kibeni ke prudent luna mumamu mamu mutu akobima te mutu kavaika ko bino nyonso bokobonga mesika bovandi bolia bilei oyo nazobimisa sikoyo beno bakulu befetu funda kibeni makata lwa dia biebe monongita bimisa yif bien vaikisa babongama bafunda makata balia bilei oyo badia bia bibidia batunde babongama bantu bafunda makata waka kikongo nalobi boye namvovele kuna eza nango na problème te po elati caleçon kuna mais batunde na banzoto na bango batu kibeni nituzawu babongama bazala ya kovanda po balia bilei oyo naningi na bimisa bafunda makata banieka badia bia bijamelo ngita vaikisa ça va ngiangalele tu continues maman tu continues maman pas ça c'est la distraction ya makasi de la prédication d'aujourd'hui Mama Kapashi c'est rare mpasi kibeni ina c'est rare mpasi kibeni ina okotika la komona yango te kulesi bia monako kende na kati église wenda muna kati kenzo nzambi c'est rare mona secrétaire na kese we ifeti mwene kibeni yekese babimana en dehors ya province ya pasteur bavaika kibeni yenda ku province nkaka sanke bakani na pasteur si secrétaire de l'église secrétaire de muna kati kenzo nzambi na kesi oyo ateli makambo ya mbongo yekese ndono lundanga mbongo akobimela kote mususu te seka vaikila kimako nkaka wana pe ezali moko ya barasi ya tribalisme mena mama kulu yimena meta songo ke mvwezolo yina eloko ezolekelanga mama Kapashi mambo mayingi meta kundutila mama Kapashi tribalisme na kati ya ndako ya libala mvwezolo kibeni kotele mna kati kenzo ya yakala yaka bala muluma biso yake bara mukongo biso atiki biso utusisidi batu wana ya bali amonaki mwana mama oyo te bena batu kakuelelesi kaka bamweneko
tribalisme mvwezelo obali ye mpo na nini we unkuelele mudiambu deki ngefeti kuele obimisi mpe mbongo ebele vayikisi kibeni mbongo za yingi mudiambu deki nga nayoka ndeko moko bolimbisa nga ya mono kibeni ya wakala mutu mosi mutete luvova kena biso mpa na biso babalaka civilité beto kibeni kwako kwa yeto kaba kwelanga civili ko obali civili mpo na nini we kuelele nge civili wana opesi biso pasi wana kibeni ngututuli di mumpasi nazoloba abala civili nangitafovoka kuela civili yoka nokosala théâtre awa mariage civil mariage ma civili surtout soki oza na mbongo ebele vouna kibeni mbongo za yingi vuidi lupangu oza na mituka vuidi zivuati eza na bekolo ebele bazoyebisa mwana na bango tu vuidi kibeni kobala ye civilité na communauté de bien kunkuela ko muna civili muna katika nzambi ya nzambi ndozomona mwasi na ndako ya libala komi kokonda dina utamona kibeni nketi muna katika nzo yakala kumi azolela nichanda deja mokolo mobala kozala te se kibeni uginda kena lumbu yakala nifo kenako bekolo yo tobotami yo kibeni mavata motu utukidi province oyo tobotami zosi province zosi utukidi moko na moko azolinga province na umosi c'est très capital azolinga province na ina ki est procrite uzola kena kibeni province azokoka kolobela bandeko na ya province te na babetize oyo bango bazosala azola vovela mpangi aniko azosipa bango ukubalunda kena salite eza makasi vindu ya ngolo ina boloba po tobongisa luvova pasi twasingika bozoloba te kina beno katwafovako na bomba mpangi ya kuela mpangi na munu yalunda mpangi na munu na munu yalunda mutu washimwa munu naza mutu apwalia wa mama mono kibeni muntu kibeni wa wika ngina mono kibeni muntu wa wika waete wika bidi munitu kolanda kuti no ya awa te kulanda kitoko wika bidi ke wika mokatike nitu wika mu wika nitu mvimba wika mu wika tolo yevo tulu wika mu wika wika yaza bokela bia wika ngoloba dadi na moni su ya bana ndele na tolo na yo mbwene kibeni wika wa mwana mundele mokatike nitu wako na kusava na bima jamais siya kusonga vaika wika tueli biloko anati tuze bina katuizi bina bima nabelaka mutu nzegela ntu naza conscient mekasi munomosi mais biloko mususu na lobaka mama kaka muni fovanga eza na nzela munzila makala mama kapage ozomona umona una guerre d'esprit na kata ndako libala antuka kibeni kindu yikotele kimeni na kati kenzo mudamude kikatuna avata di musiku guerre d'esprit kindu muna kati. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A
du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sukola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rit Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te rit ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batiango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommandé bino bagame ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagame ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti nga bongo na poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga mikolo na tingani kaka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yo posa. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Bayebisi nga sérieux za wa makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana
pona poto pona kotinda biloko tala ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contacter Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britny sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na retour. Kindu kibeni kote mnakati ganzo na biloko mama zolamba ezofimba bisusite ibidia keta lamba kabita funini yako biloko mwasa zolamba na ndaku ndenge banayi kovimba kala na ba mama na biso ya kala ba papa na biso ya kala lelo biloko bazolamba na ndaku ata kovimba omona biloko efimba bana balia taba ya santé ezate bidia kibeni kabita lifunini nako lifunini bidia biloko ezovimba te lifunini biloko balambe evimbi te kalifuniniko bidia kalifuniniko bien kalifuniniko lifuniniko bien kaka lifuni bien kalembe lifuni lifundu to nini lifuni wana biloko evimbi te na nzungu kalifuniniko bio bivimbi lifunini. Ok. Lifuni, hein? Ok, ça va, merci. Ngai. Mukongo. Ngai. Mukongo. Ngana lobi yango. Est-ce que mon nom vele bien? Merci. Landa bien maman Kapache. Landa maman Kapache. Ah. Matea kitoko. Mai koi. Gere koti mama. Nkindu yikote le munakati kanzo. Mazama kuma noye momo. No mas. Fasi makulula ntima. Mama Kapashi. Esika nyoso gere koti. Munakati kenzo kibeni gere koti. Boyoka nyoyaka na pasi. Antuka kibeni nguzi ni mupasi kuizilanga. Omoni na bandako zomona. Dina kibeni utamona mukati kenzo. Bandako mabala. Nzoza yakala. Sadi tribalisme na kati ndako libala. Mvezolo yikote mnakati kenzo yakala. Eboti séparation. Yisi kubaka kibeni mambo mankaka mutu kakakala ku nkakaka séparation ya nzoto ebotami. Mambo mankaka makumi ni vava kibeni onkakakala kakala ndozo mona. Idina utamona. Mwasa komi mobala komi deja ko lukado da oya ekolo na ye libanda. Idina utamona yakala kumi ni vava deja ndo wayani. Ngana mona mwasi na mobali. Inketo yakala. Bafandi bwena ndaku. Banieke ne kibeni mnakati kenzo. Baliepe ba meli. Badidi banuini. Nzoka mwasa zo bate mobala soki no kanga lupango esika mususu. Kiata zaya ko yakala ko na kanga kene da lupango konkaka. Tribalisme na kata ndaku. Mvwezolo mnakati kenzo yakala. Ozomona mama Kapashi. Nazo ya. Na mama Kapashi kuiza ngina. Na te ya biloko solo. Ya vopa kibeni mambo mama keleka. O batu bazozela. Mo kibeni atota vingila. Te yako. Ngana zomi tu na ba question. Mono yikiyuvula ngina. Mama. Eza na basi obayaka komona biso chaque période. Beto kibetu vuidi kibeni baketo bakutumona ngalumbu kien. Azoloba boyi. Uvova kena ena. Tala période otozali. Tala kibeni ya iseri tuna. Malili makasi na banda. Seri kibeni tuna kibeni ya kiozi lumbu kien. Mobali nyoso fwaza la peme na mwasi na ye. Yakala dadi kuluka feti kala vena pela. Mobali nyoso fwaza la peme na mwasi na ye. Yakala dadi kuluka feti kala vena mbela kietu. Mujambule kitungi ya kiozi tuna. Mtungi ya kiozi. Mobali azochanga ka musika. Yakala ukwenda kake na kwanda. Liboso banaye kopesa ba raison. Yakala kinaka ntete kwa kuvana kena zi raison. Moye leki makasi. Libolo tuka tijingi. Venakati Lumbuke. C'est ça. Pasteur Azap. Même on t'a vova imani landa te toza na période oyo ba moma ya mbula moyi ndiza na makasi. Ozomona. Même on t'a vova imoni t'a vova. Landa te na lobaki moyi yo ke koloba makamu susu. Moga utavova ngima utavova mbe tsunge kiozi tsungi ya mwini inketo yakala kafeti kala vambela
yakala ka feti kala vambela nketo wane muda mule kitsunge kyosi tuna bon toleka mama pour faut éviter babiloko mususu po o eza matia kitoko kokota distraction mama tutavuma mbote mena tuta kota distraction ozomona mama kapage mona mama kapage esengeli na vie na biso tribalisme eye tellement mulai beni kibeni mvwezo le kibeni yakotle beni yingi mona kati kanzo yakala oya nekolo tribalisme oui ça ko dedi vata ozonga awa tribalisme wende kumvwezolo no moni mundela créer système moko na vie na batu idina wa mona kibeni mundele wavanga mambo mane mumpila impila ateli soki système ya tribalisme leki makasi tadi de kibeni ke mvwezolo ya luti dia nene ekosilisa bolingo c'est ya mana kibeni nzola ba compagnie ko sana ba problème ma compagnie c'est makala kibeni mvwezolo lelo noko abimi ministre unu noko bimi ni ministre balingi ata mutu mosusu tazala pembeni na ye tabazolele ko mutu kakala vambela bake kozwa na mwana nkaso ya policier babosa na ye bele baka kibeni mwana ndo wa mwana kazi ndo wa police wiza ya aya kokengela noko kesa kakala vambela noko yango penza bake kozwa mwana ya FARDC basundola ye bakipake lisusu te bele baka mwana ndo wa FARDC ndo kibeni kaba aye pembeni na noko kesa kakala vambela noko oye pembeni na noko kuti tribalisme wizi vambela noko uzimona mvwezolo tribalisme na politiki mvwezolo muna katika ya politiki tribalisme na libala mvwezolo muna kati ya nzo yakala tribalisme na kati ya eglise mvwezolo muna katika ya nzo nzambi ndozo mona mama idina uti mona mama tozo yeba te kokimela wapi batutazaya kokwetu fiti tinina mateya o ezambala liboso te na teya yango mambo mama kalumbu ketete ko monongita mvova ato pekisi 10 fois ata wizi vova neti bazoyoka kutu te bazosalela kaka ata vovele batu kabalindi guako ozomona opekisi lelo lobi basaleli opekisi lobi basaleli opekisi kuna atopekisi 10 fois bakosalela kaka makata simwa makata lakama makata koma makata vutukila makata tukila makata koma kaka makata tuadisa lumbukie makata koma atopekisi mbaladizi mbe makata simwa makata lakama makata kudikila makata koma makata tuadisa lumbukie makata vutukila lumbukie wana kopekisa na kikongo na kibebe mbe muna mena doke makata simwa makata lakama makata vutukila makata tukila makata koma kaka makata tuadisa makata vutukila lumbukie do makata koma makata koma kaka doke taguako doke makata ye makata lumbukie wana kopekisa tuvovele ena kawako tutudidi ena kawako makata koma makata vutukila makata tuadisa ekoki kopekisa mbala 10 bazoyoka te ndeza ya koma ya wana ya goma makata tuadisa makata koma ya goma makata koma makata vutukila makata tuadisa tozelo komogote makata tuadisa makata vutukila ekoki ozomona mama umona una mama kapage bon bandeko bo comprendre biloko ezobima pona balangue mama mbai kamera mnemde balangue nde ezosala ke biloko ebima donc yuna mena dina utavumona ke mabe kulubima bina pila yini ozomona mama kapage mona una mama kapage ngana zomituna moni ki yufula ngina tokosambela wapi est-ce que kibetu fetu na sambidida tokokimela wapi kwa kibetu feti tinina memi na ba chaîne ba télévision nengo sala kaboye memi wizi di momukati ke chaîne ke télévision et comment appelle ki tribalisme kuvudi kibeni mvwezolo même sala radio akochaka ka ba oyaye memi venge radio si watula kaka boba toboite katuzoleleko bachaka mutu na musala oyo yebi bantu ndefeti tula mutu ndondozeye kansi ekoma momesano te kalendi kuma kekeno lumbukie mama kapashi kokufa ya Congo fwa kibeni kele divata kibeni Congo eza tribalisme mvwezolo mvwezolo kwanyo sokokende fulu kya kikulu feti kuenda surtout mama kapashi na peso eloko moko mama kapashi akutela kibeni lumbu yambudi mosi sokoke kaka place moko vowele kaka fulu kimosi azotunoka koza muta province nini vowele ka fulu bakubula bena kina kubengana yo wana katamala ko seba kuginga wana eza nzela ya kubengana yo wina kibeni kisongele beni nzila yo wana bazo préparer babengana yo wana kibeni doke bakuseka bakuginga si
kati ya mutu muna kati ke muntu esengeli tomona barasi nyonso tufeti mona kibeni muntu kati ya mutu muna kati ke muntu surtout bato batombwama surtout bantu boba manta bato baza na kombo bantu bobena yenkundu bato baza très élevé bantu bobena kibeni kuzulu foto mona bilembo tufeti mona kibeni ya kitoko kati na bango tufeti mona kibeni mama mbote kibeni muna kati kabeni tomona bilembo ya kitribalisme te katulesi mona nani mvwezolo kumuna kati kabeni c'est très capital mambo mambote mungita vuva nde tozokamwa lelo idina betu tavamona kibeni nakolia na nani nani mono feti dia yani nakovanda na nani feti nieka yani église nakosambela kinzo nzambi mono feti sambila mutu akoti na église muntu kote mo kati kinzo nzambi constate que place on a ye yango te mono kibeni fulungizi de kafuluki amako nanda kwa Jésus muna kati kinzo nanda kwa Yesu Kristo muna kati kinzo nanda kwa fumuki mbangu muna kati kinzo fumuki mbangu mona barasi ya tribalisme te muna kati kinzo nzambi sa place ya vote te muna kati kuna kakuna vote sika ba votaka te kuna ka bavota ngako sa fuba mona makambu ya solo kuna bafeti mona mama moto kwa makene sa fuba mona makambu ya kitoko kuna feti mona mama mbote bandeko bampangi mukongo azenemi na yote mukongo kena nani kya kuko muluba azenemi na yote muluba kena na jalwa kuko muswahili azenemi na yote muswahili kena jalwa kuko mungala azenemi na yote mungala kena jalwa kuko tobalana tokwelana tobotana tufeti wuta musuti zosala mandenge nini mankaka na meta kuendela babalani bilenge bakwelana kina ben aje babandi ko bota bana dati dikuta mesuka na yango mekasi kuna nsuka faki niko clôturer ne kolo ya bango kafeti kuenda kaka kuna kokatukila ezapenza ba responsable ya kisongi bantu bokibeni eza banda kwa makasi munanzoze yakala mdiki mwasi soki bandeko ne baye bafandeli mobali baniekene kwa mobali baniekene okopakata mbango feti tina kibeni chini mobali pe soki bandeko na ye baye naye mobali bafandeli mwasi baniekene nketo surtout soki etombe bandundu muluba vo muluba ye bandundu kake batu babala na province différente bantu kimegalesi kuelana mu province eza na problème moko te unakati kafuko vudi wadi mama kapashi tribalisme mvwezolo ezobandaka mukola présentation mvwezolo ikota kaka ina bene mutangu ya ntete ngeki bene nani utunatini yo yebite o bazaka très dangereux ngese ngeke kuzeko kebena batu be très dangereux bena kasi mama kapashi eye mukola kokakola facture wizi diwa mutangu kibeni uzikakula kibeni facture yo ya kote na bango kuna balobi biso tangu tobalaka beto ko tukuelanga mikolo na biso tobalaka mbongo mukie beto bene mbongo za famille mwaso ko kokota mwene wa ufa tala basengi yo duplicateur 5 plein tala kibeni pile balombele wa uyima biabi kuluvwao bitumba ya makasi nkindu kibeni ya nene tribalisme bandi vo kibeni mwene kibeni mvwezolo ya tikidi mariage coutumier mariage moma coutumier ndenge nini biloko ezokende ka côté na weka utemwena bina bina bikwenda bina bene kuna komoni batona bazokabola biloko bazopona bilongi bena batu bene beta soki bato côté kuna baye bazotia demi pende soso bena batu bene bezi danka katuvane me deto ya tsusu kolia oyo diakoko ici déjà que kimi ezate koko diakoni kibe kisonga kibe kina ke no koko akumena mena mamboteko omonde bayete kumwena kila bezi bene mudoke mumfue meno kabayangalele ko muyayinkwela kabayangalele ko fukadia mudeki toyebisaki yo kutelele vraiment bama ho nyokola babalani guerre bandi wala alekindi wa yatikidi ekomaka tina moment moko tuna question tuzekbeni kuma kibeni mutangwenka kukilifuna mama naboya mwaso nabala na ngaka yo mama na ngai eske kibeni ya yeka komba niketo ya kuela ngeye ozomona una c'est-à-dire na mokili idina mona ngita fofela vayinza batu bazozela epanzana batu bene bayingi beta zumona lobo balobaka na coutumier kokisama parce que bene moto fo pasi mafuanisa balobaka na religieux kokisama moto fo kibeni ya moninga mukola libala na ngai idina kibeni utamona na bisa famille yetela kibeni kanda mbanga te mutu ka vovi ko soki na ko buka moko lokolo vo mutu kibeni fofela fetu untolola kibeni kulu ngasi na poni
mobali faut ça na ki autorité ya kala kibeni feti kala kibeni ozu moi sino ya mungala baki di keto ko mungala surtout ba yoka tozu mongo surtout ba waki beni nge baki di mongo oyo iba mongo te kuzeba mongo ko bima libanda Itokia mabele elisi obali epona nini ki unkwele c'est bana ko peso ba exemple vingile yetse kuvana kibeni wa exemple umona una libala oyo tribalisme ezate ya inzola kibeni mvwezolo ka ina mama ata bosali 10 ans de mariage ata luvenge 10 ans de mariage ata bana kabeta kuiza ko oyo ka famille mwasi kimia so mona kibedi ke famille nketo kabeta vofa kimia famille yakala kabeta vofa ko basotala bo moto ya ba tala ena de vie na kati ya libala muna kati kenzo yakala batala bena ça Mama Kapage tozi tribalisme na ba domaine nyonso ubaki di kibeni mvwezolo muna foso ya ikulu même na louange tribalisme même na adoration tribalisme même muna katika adoration mvwezolo limo tribal muna katika seda mpeve mvwezolo azo yemba fwe loko kaya mnokamboka et puis eloko elekelaka ngai kima kyo kibeni kikutalanga basali ya nzambe babetaka eloko kara batu bayingi banzambe babulanga kekima mbongo kayini ketatela muna katika kwani producteur na kara kibeni ketabula musala ya tribalisme yongolo kisalu kibeni kya mvwezolo esa musala ya basali ya nzambe kina kisalu kina kafumu kya nzambe Jésus ya kina tribalisme te yani mfumu Yesu kaiza mvwezolo tribalisme te kimbangu kaiza profeti ya minene ya kala ba profeti bayingi bo bantamaka bayize mvwezolo oyo baleka bo baluta bamemaka tribalisme kabayiza ye mvwezolo ko lelo na misala na ba compagnie uno mokati kibeni ke compagnie nani akozwa yo nani feti kubaka nani akopesa yo poste nani feti kuvana kibeni fulu ndaka ufutena ekoloni na pesi yo parole te te nazo selu commissionnaire azo mema yo po esa $5 na ye ndio utakunna kibeni siwa baki dia $5 ni bia $10 mama lupangu mama ndo wakati ko papa lupangu yenda ko kata makambo yani zenga mama oze kolo nini ibeno kibeni kipa osana bana combien bana combien unabao ayoka pe bana bango na kobota bao kibeni muguta tala ningo zoke ngo telingana pona ko lukanda ko futi tala wapila kibeni 10 kiyendi muna mudeki nzofutu kaba kubaka ebele bantu balbana baluti babidi yo pe mobali lembisa moki nge kibeni yakala bejaka kwani sa problématique tuzeye kwani kibeni kipata jeni ni mwana uzutindi kaka tuma una bana mvula imosi mwana mvula nzole mwana ya ntatu mwana lembisa fioti kabunako mama kapashi problème de vendre place atuka kibeni mambe mania kini kibeni vena omoni mateyo batu musoma papa bosani makambo mususu batu bakasema fa vila keni mankaka tina hôpital tiye muna katike pitalu ngasiko nazokamwa mono kibeni kiyufula ngina baminganga oyo ba docteur bobo tango bo prêter ki serment kina kibeni kina bautuka na ba avocat ekoma pe mama vingila ekoma omenga tango bakanga ngai mono kina bankanga oya sambisi mungala oya kangisinga pe mungala ndo kibeni sambisi mungala ndo nilaka sambisi munani muswahili to bantu bayingi babako lelo ekomi soki bakangi yo ulu kibeni fo bakenge avocat fo ye avocat za mutu ekolo nini avocat kia kudiodio kivataka kala nga bakanga ngai mono kibeni bankanga nga moko na eko timbela mutu akangisi nga mutu ekolo na ye mutu kibeni ukangisi kibeni mutu orchestre ona kendeki mutu ekolo na ye bayokana penza to fina ye zana ke noto niema mpangi na mpangi mutu akangisi nga mutu ndo ukangisi mutu nakende ko soutenir na mutu azosambisa même moral bauye bau bena babakulu bau beba mbe mvwezolo ekoma bu
Kotele kumbanzampa kaina mukia yako bena bakotako bavelela basi bakotako yaya kotele kumbanzampa kaina mukia yako bena bakotako bavelela basi bakotako. Okota wapi? Kwa kibe ningefeti kote la. Partout. Iye na zoeli pa manteko fele poza mutekolo na biso. Yani kibe nyamba kibe dipade kibe de mateka. So ikala na yo kiba nkema na ngana benga ka iye. Mono be vomvone kibe nsatu za manzeko ni kumbokela kesa. Pagina meli biloko na makasi. Mono be vonduini kibe de limbokele. Bande ko ba ko commenter e koma. Bina be bikulu kibeni, ya bikulu bina. Oh. Kongo ekufi. Vata dia fois de sedina. Ngana bi Kongo ekufi olobi ekufa. C'est que kala. Déjà vata déjà dia fois déjà to kantam. Tout azola kibendo ke. Mpasi kaka doke musinga de vata. Ozuka mama kapage. Ulanda una mama kapage. C'est-à-dire donc mama kulu bandeko bantu botele mileloko wana. Feti kibele tele makibele. Babalani. Bankwela. Botele mila biloko wana. Nukala kibele la tele. Botele mila biloko wana. Lu feti tele mena mambu. Ba politicien. Mila biloko wana. Tele mena mambu. Surtout bango. Abima déjà sana bokonzi. Wafa yeka déjà nieke nekala de kimfumukeni. Tondi maye to kuikila yani to chei maboko to tula moko sunga ye te to kala yani kayani ko batu wana bangote bena kabauko batu bena kabauko babalukela ka batu bauki beni bazeki beni balukila bantu mboke zozonga simu ale vata divutuka dina manima likola tribalisme muri mvuezo lo vutu vata divutuka dina manima vata divutuka dina manima muri mvuezo lo vata divutuka dina manima. Mot de passe, Mnoramboka. Député Nani. Kasi mutu na bisoti. Adina député ndona me mutu. Na betu, mutu na biso. Pangi na betu. Wana pena mpangi. Wana pena mpangi. Nduna kibeni mpangi yetu. So komi peme na ye. Oh. Komi ni kibeni fafuluka. Ndinga. Vofa kaka ndinga. Oyo kaninga koloba. Sika wa kibeni yandi sika futula. Na sila posa ko kenda ba bureau. Yamma na deja ko na muziki. Na sila posa ko yana ba bureau na bino. Yamma tatu deja mana. Ba bureau na bino bokoma ko pona bilongi. Biro yeno yakuma doke suweka. Biro ninyo ngana ko ya. Kibiro mono ko ikuza. Na sila posa ko yana ba bureau. Esika ya kozwa mbongo ya mwa bien mama. Ifulu kibeni mbongo feti kunlanda kuna biro. Meso landie na biro politicien ni kokota yo. Voilà. Nani feti kukota beni kuna katike biro. Politicien ni kokota yo. Nani feti kukota sa kibeni. FARDC ni kokota yo. Nani feti kukota muna katike biro. JR ni kokotisa yo. Nani feti kukota muna katike biro. Mama. Lokizo kamutanga. Mena mama beni makukamu sa kibeni mena. Muna katike nzunza. Papa yambaka batu. Protocole. Ayebi deja ke oyo batu na biso. Yani protocole zeki beni ke endu batu beto. Bakota bataliboso. Babe bakota batu bantete. Na siliposa nyonso. Miyama na kibetsa tu sasikulu. Bato bokufi na Congo. Batu boba fuiri bakati bata Congo. Bo sali bere. Voki ben. Bo se sauver. Mama kapage. Bato bakufi na Congo. Batu boba fuiri bakati bata. Famille bozo ka souci. Voki ben yeno mususi. Soki bino bozo regretter. Vo ben mususi. Pona bango. Basa ko se sentir, ba se sauver. Ba oki ben. Ko mutu azovana na kati ya lefelo. Vo mutu ben tandi la famille. Mutu malade e umeli. Mutu anyokwa mina nzala. Mutu anyokwa mina kosala musala. Liwa pesa solution pona ye. Alors, lufa ki ben mbe solution ko lipe mona ya. Liwa pesa solution pona ye. Lufa ya solution. Yambulo kenda kwa nikenda pema kwa. Poto yape na mokila ngoto senga ngote. Tuti me vayanza. Vowele. Na modela boy. Na ndingo tozokende le boy. Pila ya betu takuendela. Vraiment. Zamba pambolo matangi la biso koma mutu ana awade. Kutangi na kumu. Kutangi na kumu ye mutu pila yina ko vava. Kuzako kombo ana alitanga magati. Izina kumbu vava kasitanga manga ko. Moyen. Onyasi penza. E komiti na ba commune. Tukumile beti mu na komiti na ba quartier. Timu na katike quartier. Toko voter kaka mutu quartier na biso. C'est qui beto voter qui beno mutu quartier ketu. Mutu ki beno commune wetu. Ekolo na biso. Mutu ki beno kandidate yetu.
Marcas. Na bekol. Ngana zoeba na élection. Mono kibeni zaya kibeni. Tina bekol. Si muna katika classe, muna classe, muna école, muna zine université, mena mambo mvozolo yina. Ba avocat bo prêta serment. Ben no bo prêta serment bongo te. Na serment faut ebisa biso ke awa ngana prêter serment pour na batu ya bandundu. En fait, il faut pas que ben que mambo motuta fa mu de batu ba bandundu. Yebisa biso ekolo yo prêter serment. Magistrat. Procureur. Yebisa biso. Tutela. Mama. Mboke koma chombo likolo a chombo. Mfaka da kangisa téléphone de me 3 fois. Mono bene kangisa mutu 3 fois. To sambate. Ba penga na téléphone. Magistrat. Abimi. Vai kidi. Nakangisi surtout ami balé. Ba bengi suka na téléphone. Magistrat. Mbala moso vai kisi. Oye za ba rapport na pesa ka tata mokonzi ya mboka. Mono kibenza zibeni izi rapport ivana ngo pfumwa vata. Makasi. Papa bakanganga ko sumba mbala moko na journée. Bakanga mono kibenza okay. Bosa ko mono lumu. Est-ce que ko kanga mutu ete gala ko pekisa ko sumba? Est-ce kanga kibenza ko pekisa kibeni kiwesiko? C'est ça. Lumbu kimosi kama no feti gwesa. Faut pas contrôler la prison nion. Faut pas contrôler maman. Faut pas contrôler. Ba feti tela kibeni prison dia dia des ordres ali est élevé. Ba dossier o bazo simba mbangu ba dossier bazo simba mbangu ya mbongo batu bobeta kibeni tala zoyi batu bobena mbongo voku ne mbongo ko dossier ngeka ba kutala yoko Mama Kapash. Omoni ba dossier belo mona quand même na ba parquet. C'est qui ben mona sosi dossier mona kuna parquet. Tuna ba kate la ngo wapi? Kwa ki ben na kate ya bar. Mona kate ke bara zengela za. Ba dossier bele zo kata mana kate ya bar, si na bar si ba kate dossier. Magistrat le ya ye procureur ale ye na kate ya mkoi. Mkoi ya kate makambo. Na kate ya primise, na kate ya tembo. Zengele mambo, mna tembo zengele mambo. Ba kate li kambu place wana. Azengele mambo. Ngana mona yango. Mono ya mona biao. Que non vérifier. Wenda sosa. Musicien mutu akangisa nga mutu asambise kolo moko. Bien bebi kulu. Même moral. Si vous avez sanga yi, et aussi sa confiance te, toujours perdre te. La pointe on kolela nga na zongi suna mboko yo. Boba na meningambo. Na zongi pona nini? Ki mono kibeni mfutu kidi vadedi. Parmi makambo na lelela biloko wana na kati. Muna kati pona ko zonga te. Fallait pas. Faut que libela. Libela. Fallait yenda mvimba. Otika ba Congo. Yo na bango. Ozongi sangai. Na mboko yo ne loko oyo ekoko mema tribalisme te même kaki ki makilesi luta mvuele solo ko ezo mema tribalisme nata ina mvuele solo ne loko ekoko mema te kyo ki makilesi nata mvuele solo ko mekaski nete mvuele solo. Attention azonimba na kuna bobuka bakiti nyonso eza yem da bukango abuki da so ki 4 kilo ça pèse. Mama Kapash. Kenena ba ozo mona ba réseau téléphonique sika ba tegela biso ba sim. Surtout bango. Kuna soko moni tribalisme zo rené. Kuna kibeni vo mwene mvozo lo kaina. Vis-à-vis. C'est que ba s'appelle le tribalisme modèle na bango. C'est que ba vuidi dia ka mvozo lo yempila. Pesa sima. Vana nima. Mibali. Pesa matwengi. Vana vana matako. Ba koma pe atanga ba agence, ba banque. Ba tenka kombo. Yo sa mona ya, akomo vérifier. Ale ba kumini ko lomba nima. Songi partout. Sungu partout. Bina bebi kuru partout bina. Voilà. Tata pangola biso. Bika nzambika kala yengbe no. Mabanga. Liste ya Noël. Na stade. Je ne vois la même liste. Mais aboka même pas tate aboka ki yes ya no wana ya mpata na ye mais même pas taper na zomi tourner ya benga batu nyo salia kana bango kuna ngana ya kubingisa so ko nini na liye mo bafufu lemba na mampata lambaka suru tata mono ngo makasi ya Noël ya benga ka ya Noël suru tata mono na linga na liye benga ya liteya yo ne Noël bolia ka kitoko ata monopedia ka bogela mais c'est dernier ta wera so pona bilongi makasi na mampata oui ba ko tribalisme oui ba batu bambote
bao batu bambote mutu na bino yangiama mama Sylvie Mapata batu bambote batu bambote kibeni bao bavuli yesi babengi sa batu bambote non ataka unuko un jour c'est babokela lité abinzala makasa ya rolia te obenga Mapata te po obenga na ngai abenga Mapata ako seka bokela tika mama Sylvie seka bokela mama Sylvie Mapata ba ona bakabablo rolia pamba ta eza na mona tina moko te tokolia to sumbi me bato bamona kana ba video liti azalaki na Mapata seka bokela mama Pata anga ye nazaka reconnaître pas mama ni mame mama Olive Lembe Kabila c'est ça yazela aimé yakatelia somo mona tiki batunyo sokuna ayeko liaka na meso ngato vanda ina papa mama Olive Lembe oyebiye kabokela pedi ata mono muda ngenda dia ata mono pedi angenda yopolie na mama yede mama yesala ta histoire nene oui yesala peta histoire keno sozulu kaka histoire bimi na mama oh me kasi te tuki ça déjà na mama capage baki akota na motema mama Kapage abonga ekipa mkiabie mama kaka mama Kapage dia ka tennis it mama bana mike mama Kapage moda ka feti dia ko mama Kapage kasumbila mono bidia ya dia kibeni pasi ya nata tsangu kuna vata ngenda kuna mbanza ngwenda songa ke mama Kapage tsumbi di bia bibima mena zaki na mboka na binoti na bakongo pasi libanga mabange chauffele ngai batu babengi sanga ba kimi bakongo bat bakima batu makasi bandi ngona msa bakongo bo changer bana papa kasavu tika bakenda otike les fleurs est-ce que otike les fleurs na moni non tiki ya comme na moniere bo ya otika iso fleur oh mona azo conception ka kabako so kabako mais ndoke ça comment na 10e Alliance des baptiseurs du Congo Abako mono musi Congo kibani Congo de Totila mono kibani donc atalo mwene muniere donc pourquoi ni kaka ina mais mono de te ya tribalisme beima ombe atudu yambula mbalamusi yambula mbalamusi moni yango azara wa Rigo Kini mepangizama Rigo Kini tous les trois pangizama est-ce que wa tribalisme Rigo King batu bauta mbushima makolo bapangi na yo pangizama mama Rigo King oya bana wana trois petits ninja ba Kongo pangizama mono mais tu yambula tribalisme pangizama pangizama puna nina kamwa pangizama Rigo King beto na beto wakala muluba wakala mukongo wakala mungala mpangi doke beto na beto Rigo King mpangi na munu Yurika lenga pe pangi na munu akoma maçon Yurika lenga koma maçonnerie koma maçon na courant na badini ba immeuble maçon so pakola na ba couleur atika box no be le mima kofi Rigo King nani Yurika lenga kuma nani kuma tunga nzo maître maçon yoboko Yurika lenga maçon maçon na moni autumble ba brique maître maçon kuna nani ba Rigo King mafuta na lufu oyo ka pe sauter kasi de mama te faisant na lokote bana ba comme na ba ko soma mafuta na lufu ba Rigo King basali boutique kuna lufu bavenge boutique kuna lufu basumba bena mafuta wili to bengi bango ba ko tika porte par porte kuna nani zanto de ngola Rigo King basumba bena mafuta bimeka ka yesi tomati oyebi zikuanga kasalo beba ndeko na yeti basumba bena wipangisa muno basumba bena zi mafuta kuanga yima yebidi po Congo Central idikilanga kitsasa to clôturer batubaila en tout cas bantu bama mono petit tuba batu ba mono champion Bovardi mpangi na muno mbotezaku Maison MC the best mbotezaku zero me toucher la code ya mboka
mbote za yingi Junior Mobikisi grand frère nga Junior Mobikisi boza bandeko mpangi na muno Junior Mobikisi mpangi na muno oya tie mwana wa théâtre wana bilenga ngeli OK oza na groupe na mais mpangi tuzeto magiambila mbote za ku Junior Mobikisi bilenga ngeli mi yake poromi yake j'inspire $100 mbote za yingi mokonzi dessin animé mbote za ku en tout cas mono tsukiri kwa mavena ngeti lomba kwa bana baba Kongo pangeno endu Louisa tokala mukimosi tokala bosi wika wambo yebisa bango kwa to lobi bakosala logo te mais yo loba kaka Mama ça fait manadio na tiriki pona zalaki wana na moni mbote za ku mama ça fait manadio una tiriki mbote za ku zikumini imono imwane no yang noir richi mwana pasteuralité ya kanda yeyo ofele négligé toujours donc toujours bundana kaka donc toujours vivre kaka mukano nzamba kosunga kaka donc si bomoni biso susu boye ba benga soke monsieur leki soke monsieur za te batiki ba obengo lisusu le sala bande ko na bomoni biso boye za tsaka te to ya kosala ka bopo te lo baka na mnoka mboka ba yo ko maka mudimu mnoka mboka en tout cas donc Congo central mbote za yingi ba wana province na yo Congo central bambote te bi ma critique te Congo central ba les abonto sani faut le là-bas moi comme na manière bo mundibu bandibu banyanga bayombe atindera ye Louisa Kibento kala makasi pozo salonaire na banko oui yo muto zolo be me balukela kangai basunga mwana ponga na zala kena mabange chauffer ngai basunga mwana basunga mwana bana ba députation bakoluka mwana sikotaka koma ba propagande bakoma luka mwana beta langue tara bon une élection tozozi balingende kosunga te en tout cas basunga mwana toso kemba so wana batomboka nini bakongo basunga donc mukongo nyonso abenga mukongo numero za wana bobenga bosunga botika osalisa biso bafansi bakongo bosunga kama province nyonso te basunga ozala muluba ozala mungala ozala mushwaidi benga sunga ozana motema kosunga sunga kaka sunga vraiment nzamba opambola yo donc eza tsaka te na boy yo le note nga aimé ponda dollar boss mo lia bien kuna te na boy na pemisi bango nyonso lelo ka aimé ponda ka dollar boss bango nyonso na pemisi lokwa na moni clarité na pemisi atindi ebetinga na motema papi bunzi papa français azaranda nyango papi bunzi atina ko avocat yonengo boya ka batu mukoleza atina ko avocat la Belgique te na boy makambo wana mais so kitam si Pablo kitambala bande ko benga tango zana makala oui bakanga ba chombo te Patrick de Pana maboyi mo papa na Shaina Yunu Shibanzi tata Pablo mutukati ateka ba voiture papa na Shaina zo boire tata Pambola biso ala bandade te ta confondre makasi ata bango pe ba changer mutuka ba obo esa ba ko changer mutuka na zaka na mutuka ngo to lo bande ke ba peso mutuka baluka ata kecha sika oui na changer tamboleli oui ya tika mama na ila ki moto te awa ba ko 500 ba 500 ba aimé ba nani papa français wana ba te so boire kawana 500 kaka ba kusumbi di voiture te bazana ba charge na bango tika bango yo pe charge na bango te yo pe charge na bango so ba kabate o boire bango te musala ya musala yo sera ba propagande yo sera ba ninyo journal lelo na comprendre te aucun de mission de qui songi te faut ba boire ça ba soutenir bi wana banani ba tunye so ga ko boire ka on remarque des choses là moi malonga ça la matin on remarque to boka batemine me vie chanter te lobi ya tango koma kuna ndako tali bazati na ndo kata mabanga c'est comme si ça li constant boka batemine me vie chanter te et ça changer to so rasi makombo zo kende me réalité mamsusu oza bébé oza mwana il faut pas soutenir yo bon etali ngai mais tali yo ko faut pas soutenir yo faut ma deso mwana to senga ebele tata ya bukie yo ka papa bunzi nanyo
Et soni ma bé hein. C'est ko bombaka. Todo ba bongo. Enjo. Zaya clair ba bato mona na musu ba pesaka. Yondela mususu so bomba. Pia téléphone to benga bango na miss na yo. Oh, faut pas soutenir. Bah refouler au peu pas bon et kenda. Tu sais comme ça bongo. Perdre tout sauf l'honneur. T'es fort soutien. Jo katate bato ba so makambo za privé. Faut katate. To mystique. Et bi maloko te ko tonga ba fan club. Tonga bango. Faut pas soutenir yo. To tongi la ah ouais. Faut pas soutenir yo nga za ba kasi na ba soutenanga. Kasi boutique. A soutenanga yo. So ki na boaki mutu. C'est ka soutenir. Wana nana. Po biso nga pena yibo ata quelques personnes. Oh yiba na aimer panda. Oh yiba. Dollar bo Oh yiba nga ina tikela oye. Po na ebi kasura bien. Haute kozala na Kinshasa. Mono do seke mono ka kine mutu. OK, abombaki. Mono kine mutu. Mono malonga nde ye wana. Te batni so ba malonga. Oh, mutu za malonga wa soutenir mutu pour les meilleurs et pour les pires. Beno lubaka luna ba. Te za pena batu mususu ata pesi mbongo te tanga bakanga kingai. Batu. Oya kana bana batu faut pas transport, faut pas lia. Te tobeta ka makolo te. Sika tobeta makolo. Oh, yoko boya makolo. Rien, papa passer. On compte ba le boko na poche makasi. Jo, kata te ende kona ngai. C'est to comme ça ba député. Bena bantu ba député ba usulule. Ba sola. Wona député na. Nde soto za boy. Baba banga o ba honorable Patrick Atengo asundola ngai. Tika boy. C'est au sola mabe. Te, mabe ni sola ndeni. Mo kontu wa sola ke mabe. Ato benga ya ba chokote. Ah, ya batin. Ça sorti qui a changé. Oh, parce que ben balukala ba ko ba so surtout en 2020 to ke ba ni ba komo ba ngwe salam. Mona un. Ben oui. Bon ayo kaka yo. Apa kasi boutique ko se suna nani yo. Te o lianga ba. Ba ngoko ba linga te na boaka. Ah. Si ba ba za kwa. Ah, pesa na silence. C'est que oyanga makelele. Les belés. Makelele. Rentabilité moutier. Oui. Ebi masalite. Mais oui, nga somo na boki Emily Dako. Emily Dako. Te kolianga yete. Somo ni na boki tuna jo. C'est que moi bazana tina kutite o chaque mille yaki. Bena bantu bena ba ko mona $20 boaka na 30 fois. Mono ko na ba vidéo anniversaire $5 fois nde kona ngai. Est-ce que vous êtes tanga bene ko boka mbala moko album ngo pe yo kana alisuti c'est le succès. Au futaka 7000 8000 $9000. Ben oui. Pona lelo mabanga bu Pia. Yuna. Fozala nini? Au moins ndeti batu na ya groupe bangonde batu. Ah, les amis de l'été à Cannes. Ba pesa ambition nini na mbashi. Trophée. Tiens, champagne ba pesa. Maman Tantini Banza. Tantini Banza. Fait. Batu ko boka ne batu ba Bumbashi wala batu ba province. Ah, ndeti pa onyo so. Bandundu. Il faut qu'on boit kaka. OK. Eh. Il faut avoir une relation nzela. Yo zo bunga trop. On songa nzila pasi nzila ya zibuka. Oh moi 50 ku otoki. Oh. Zina mbongo qui conseille. Mais oui. Mono kuto zina mbongo kina koma ke simba zo. Oh, moi 20 otoki si mutu. Te. Explication. Na ebe ke ba benga yo o kapa chanson ba bon ndenge ni ba benga ba ko saka bongo 5 zaka bongo rien ya lo baka bongo pona kapage ya pia ko combien oh nga una pesa ko ba ibisanga ba lobi kapage za ko exploiter yo makasi ben oui nga ko exploiter nga pesa ko le kabango fo isa bango oui on nous a raison bako pesa mo 20 ba tambusio kisa mana manzambala tout temps ba zongisenga yo muto liboso yaki na ndako quelque chose na yo ba musuba zelo ka intero ya l'émission boya feti kalanga ye nani ye esprit ze pila ina mono mama kapage mambo kita vuvu kabavana ngambuta conseil va meso mabantuko donc na likingale lingelo ba pesa conseil na mukolo conseil na miso abavete kunanzo nandako donc kasi tozapeka na kati ya ndako aliko lela baloba mona na TV to suksa wa oui Yuna mama kapage tala mama so Martin zo boke telengana kuna mama kapage ngana lobaka yo sa ya nzambe donc yo mama kapage sa ya nzambe yo sa na révélation omoni idée oyo yango wana biso baye to kama bo ata ba pesa na biso le côté
ata bapesa masolo toso les a privés tosisa déjà mission ata bapesaka na biso eloko te mais to tomona kaka eno plus 33 ebengi plus 33 ebengi epesi bafélicitation esalaka déjà mwa bien ke aseke libanda mpe bato bazosalanga ozolanda Madame Toboa a tout ça normal. Eza bongo. Oui. Ta bateli pe interprète mon Congo lui qui a te interprète mon Congo ça va. Ah, te interprète ça pour portugais. Ça va. Et ate que to sala na biso kaka boye, to fandi kaka boye. Boye, to zo lela, to zo le te, er mo vekete. Jo mystique mbala moko ba. Allez, loko koti. Iuna. $30 bois pendant 6 mois. Jamais. Eh, jamais. Mon amour. Na muté la moins. Oui. Hey. Oh, milingité. Ah, na milingité. C'est que fonatika. Oui. Opeki singa. Oui. Na salela te. Tika. Son go boire kele pa elenga Congo kuna papa. Ah, oboyi mabanga na China. Oboyi mabanga. Bunu mo boyoki aboyi alobi awa te. Po kabeta vana kimako. Bazo pese logo te. Kabeta vana kimako yuno. Tanga na kina ngai ko mama na ngai. Mais oui, il faut attendre na bato bazarane na ba groupe. Bato tel ba soutenir. Ba mettre ma bende ba charge. Mettre ma bende à lomba. Okobando boaka awa te. Mais oui. Il faut avoir un groupe non mais soutien changu soutien. C'est que na boka mama gangelinga makasi. Mamoli. Oblanda te. Yo to chona liste. Kolanda te. Obamba pati kolanda te. Kolanda te. Yo. Oto ganga bomona combien? Batio combien? Et pourtant on a ganga qui moi c'est moi le moi na lié. Ah, mona una vini bia bipo. Maman lié. Luku lukote le semu lukote le madezo makote mona katsegenzo. Ale zengi le par rapport à conseil hein. Oh. Mono ye mama kapache tukuvana tuna conseil. Po beto tukusolele. Na age no za mtukate. C'est vrai ça. Ozobo haba aimer panda mal, il faut pas sombelo mutuka. Nga sona boaki docteur mbet bam. Sona boaki docteur. Il faut le roya. Sona boaki chancel. Il faut là se retrouver. Sonia na yena ba moto. Oui. Comme quand on va pexer sur la cache néo suka. Ngana yo finani na moto. Cache ne chapeau. Muko ba pekisa ke ba mwaka et si la kokoneza te yo zola tanga pona ngabi arrêt de bis. Mona una mena mamiko. Ngeye moto feti niema na te bilo musufu bo lobela nga eza normal te. Lobela yo. Mama ka to finani lelo na moto to finani. Lokola transport. Ko pesa mama ka pas autorisation biloko ala. Soko finani to finani poto za na mbongo mulema longa te ovi. Yango tseng to finani. Non, kasi te na lobi on ka po mama ka pas pas zone. Yango échanger na couleur. Nzamba échanger couleur. Maloko ndé to sala théâtre ke yo exil pechanga. Ngai bobo. Iye makaya. Ngana zo bima lokola nani oyo petit frère na ngai oyo exaucé papa mono wana so petit frère na ngai na âge na ya na ya changer système donc en 2023 changer système so na kondi mo ntika ka mobola hein baba ndo isoka ya zo exploiter ya zo okay ya azama yeli mona yuna men mpa ngano bi combien na pesa avance à 200 4000 ya pamba 5000 4000 5000 5000 comme na lupango oui mbongo kufie yo bakaya koko bo yo mo lobi na ozo boaka bo ba otangelo pe lobi no mabunga to pe sexy ba tiki pe okipe yo oza kita ba kipaki yo rien akas ata muntu mosi kutoka bokele ko kuna ko réfléchir yinda vous appelez na ba conseil hein osimba mtwa mena mama kulutovana kwa pfumu nzambia pfumu nzambi kakala yebetu tusisonga saluva meso mau c'est que sona zongel ba bêtise na obengana nga na capacité non bengano ça c'est du théâtre hein mais oui non bengano quand je viens vous avez me chassé oui pourquoi vous avez me chassé parce que non en français maman non parce que français ça bouille na français balobabo quand tu viens ici tu vas me chasser coupé Capage TV Capage TV